gukora ariko ntizirenze 30% y'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Zemerewe kwakira abakiriya kugeza saa 12 za nimugoroba, ariko serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye batahana zo zemerewe gukomeza gukora kugeza saa 2 z'ijoro. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Ikibuga mpuzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora. Abagenzi bose baza mu Rwanda bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 bakoresheje PCR test amasaha 72 imbere y'uko bahaguruka. Abagenzi bose baje mu Rwanda bazahamara igihe kirenze icyumweru bagomba guhita bipimisha COVID-19 PCR test bakigera mu gihugu bakishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 7. Nyuma y'icyo gihe bakongera kwipimisha COVID-19. Abagenzi bava mu Rwanda nabo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo n'ababafasha bagomba kumenyesha RDB gahunda y'ingendo zabo. Inama zihuza abantu imbona nkubone physical meetings zirabujijwe. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye nizikorerwa hanze abantu bategeranye biremewe. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Ahantu ho gukorera siporo, imyitozo ngororamubiri n'imyidagaduro hazakomeza gufunga. Piscine, swimming pool na space zakomeza gufunga. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo muri hoteli bacumbitsemo, ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Umubare w'abitabiriye kiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 20. Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi no mu nsengero riremewe, ariko bikitabirwa n'abantu batarenze 20 kandi hakubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Ibirori byo kwiyakira birabujijwe. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Batazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama ya Minisitiri yemeje politiki zikurikira: politiki y'igihugu y'uburinganire ivuguruye, politiki y'iterambere rya siporo ivuguruye. Inama ya Minisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere mpuzamahanga cy'umuryango PEC yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga w'u Rwanda wo kugeza amashanyarazi kuri bose, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku wa 11 Gashyantare 2021. Umushinga w'itegeko rishyiraho itorero ry'u Rwanda. Inama ya Minisitiri yemeje amateka ya Minisitiri akurikira: iteka rya Minisitiri rigena amafaranga atangwa ku ruhushya rw'itumanaho rikoresha umurongo wa radio. Iteka rya Minisitiri ryerekeye ibikorwa by'abatanga serivisi z'umutekano zitangwa n'abikorera. Inama ya Minisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: muri Minisiteri y'Uburezi Pascal Gatabazi, Chief Technical Advisor; Christophe Nsengiyaremye, Director General of Sector Planning, Monitoring and Evaluation; Rose Baguma, Director General of Policy Analysis; Jimmy Christian Byukusenge, Director General of Corporate Services; Eric Niyongabo, Advisor to the Minister of State in charge of TVET. Mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri, National Examination and School Inspection Authority, Dr. Benari Bahati, Director General; Vianney Augustine Kavutse, Head of Department of Basic Education and TVET Quality Assurance;
Dr. Alphonse Sebaganwa, Head of Department of Basic Education and TVET Examination, Angelique Boneza, Division Manager of Basic Education and TVET Quality Standards. Mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze Rwanda Basic Education Board, Dr. Nelson Mbarushimana, Director General, Leo Mugenzi n'abakorera ryayo Head of Teacher Development, Management, Career Guidance and Counseling Department mu ishuri rikuru ry'u Rwanda ry'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic. Dr. Sylvie Mucyo, Deputy Vice Chancellor in charge of Training, Institutional Development and Research. Dr. Emma Brensemana, Deputy Vice Chancellor in charge of Administration and Finance. Mu rwego rw'igihugu rushinzwe imyuga n'ubumenyingiro Solange Uwamahoro, Head of Training Management Department, Aimable Rwamasirabo, Head of Curriculum and Instructional Materials Development Department. Muri IPRC Karongi, Dominique Ingabire, Principal, Leonard Emanirambona, Deputy Principal in charge of Academics and Training. Mu bindi, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yamenyesheje inama ya Minisitiri ko ku itariki ya 8 Werurwe 2021 hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umugore. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yamenyesheje inama ya Minisitiri ko muri Nzeri 2021 mu Rwanda ruzitabira inama y'Umuryango w'Abibumbye iziga ku bijyanye n'ibiribwa. Iyo nama izabera i New York muri Nzeri 2021 mu gihe hazaba hateranye inteko rusange y'Umuryango w'Abibumbye. Bikorewe i Kigali ku wa 19 Gashyantare 2021. Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, ni washyize umukono kuri tangazo. Uwo dusomeraga ibyo byemezo by'inama y'Abaminisitiri ni Uwimana Ferdinand. Turamushimiye nk'uko mu byumvise ni ibyemezo hanini byibanze ku ngamba zo kwirinda COVID-19, icyorezo ku munsi w'ejo kisha abandi bantu babiri mu Rwanda, naho 224 mu bari bakirwaye bagasezerwa mu bitaro kuko bakize. Abishwe n'iki cyorezo ku munsi w'ejo n'abagore babiri bari mu umwe wari ufite imyaka 77 y'amavuko mu karere ka Kamonyi n'undi w'imyaka 42 mu mujyi wa Kigali. Ejo kandi handuye abantu bashya 94, ibintu bigaragaza ukugabanuka k'umubare w'abandura iki cyorezo buri munsi. Abanduye babonetse mu bipimo 2862 byafashwe ku munsi w'ejo, bihita bituma umubare w'ibipimo byose bimaze gufatwa mu Rwanda ugera ku 969,254. Mu banduye babonetse ku munsi w'ejo harimo abo mu mujyi wa Kigali 23, mu Ruhango habonetse 12, mu Ngororero 8, i Nyaruguru 8, i Nyamagabe 6, i Kayonza 4, i Rubavu 4, i Gisagara 3, i Rulindo 3, i Nyamasheke 3, i Nyabihu 3, i Gatsibo hakuwe 2, i Muhanga 2, i Rusizi 2, i Kirehe 2, i Nyagatare 2, i Ngoma habonetse 2, i Musanze habonetse 2, i Karongi 1, i Nyanza 1, i Rwamagana haboneka umuntu umwe. Abantu bose bamaze gusangwamo iki cyorezo mu Rwanda ni 17,929. Muri aba abamaze gukira ni 16,387 barimo 224 bakize ejo. Abamaze guhitanwa n'iki cyorezo bose hamwe ni 245, abakirwaye ni 1,247 barimo 12 barembye. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kwirinda, bubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi, harimo gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabuni, kwambara agapfukamunwa n'amazuru, no kuvuga kukambara neza igihe abantu bahuye barenze umwe, abantu bakirinda ingendo zitari ngombwa, abantu bagahanira nibura ya metero 1 hagati y'umuntu n'undi igihe bahuye barenze umwe, kandi bagashyira mu bikorwa amabwiriza yose mwumvise mu byemezo by'inama y'Abaminisitiri. Hari abantu badukurikiye batwandikiye, hari abatwandikiye kuri Twitter barimo uyu witwa Jama Adolphe wishimiye ko amashuri n'insengero byongeye gufungura ndetse n'ibindi bikorwa byakomorewe. Yasabye abantu gukomeza gukora